Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic. Pred nami je tekma 15. kroga v prvi ligi Telemach med domačo Olimpijo in ajdovskim Primorjem. Dvoboj dveh ranjenih levov, dveh moštev, ki jima v zadnjem obdobju ne gre. Še posebej to velja za Primorje, ki nikakor ne more do točke. Tudi Olimpija jih v zadnjem obdobju osvaja malo, ampak nekoliko drugačna je zgodba pri zmajih, vsaj v tem pogledu, da so vmes seveda odigrali kakšno dobro tekmo, recimo tisto v Celju, in tisti porazi, ki so se zgodili, tudi posledica kar precejšnje smole, recimo sploh zadnji na koprski Bonifiki, ko so imeli zeleno-beli kar številne priložnosti, ki ustavil žogo, jo uspešno zadržal, potem pa Rak in Petek, Bešir, še enkrat za Gašperja Petka. Tole je dobra akcija, krasna podaja Demiroviča do Strajnarja, Strajnar in brani Dajčar. Pinto. In tole je priložnost ter tudi zadetek, strelec pa je Ivan Durdov. Ivan Durdov, 1-0, krasen predložek Pinta na bližnjo vratnico, nebeški skok Ivana Durdova in na začetku 27. minute je Olimpija povedla. Pintol je storil, kar je lahko, to da streli z neposredne bližine. Čeprav je bil na žogi, je bilo vse skupaj zanj vendarle premočno in Olimpija je torej povedla. 6. gol Ivana Durdova v tej sezoni. Takole je Durdov preskočil vse ajdovske nogometaše. Težko rečemo, da je ostal sam, ne, takole je skoraj da zadev v glavo Denisa Pintola, to da dovolj močan strel, da je žoga potovala naprej in spremlja brez predložka, potem pa vendarle Blanko, Mitrovski z volejem, atraktivno. Demirovič, veliko prostora je imel Murillo, ni uspel najprej podati, to da potem Murillo vendarle do strela in brani Dajčar. Klemenčič še vedno, Klemenčič s predložkom, priložnost Murillja, kakšna obramba Dajčarja, še ena priložnost in brez zadetka. Brez zadetka. Demirovič, priložnost in prečka. Žan Bešir z glavo v prečko, še priskočila na pomoč Kot, pa nova priložnost in Dajčar brani, ali je to gol morda? Ne, offside. Stranski sodnik je takoj dvignil zastavico do Tama. Tam je našel Pinta, Pinto, Tofo, priložnost za Olimpijo, tam 2-0. Tam se je vendarle znašel Aleks za svoj prvi gol v sezoni, 92. minuta, 2-0 za Olimpijo. Tekma je na ta način dokončno odločena. Ajdovci bodo vnovič poraženi, čeprav si tega poraza morda res niso zaslužili, ampak nogomet se igra za gole, to je dejstvo. Morali bodo popraviti učinkovitost varovanci Milana Anželjkoviča. Ne pomaga, če igraš dobro. Pospremimo še tole v počasnem posnetku. Diogo Pinto, Tofo, potem pa tam sprejem z levo nogo, obrat in zadetek z desno, pravzaprav iz neposredne bližine v prazno mrežo. Mislim, da ni bila v planu tale pirueta pred vrati, ampak izpadlo je fantastično. Vse pravzaprav teče lepo, čestitke, globok priklon za pristop. Bešir, znova zelo podobna zgodba kot v preteklosti, v prejšnjih tekmah. Primorje je izgledalo v redu, ampak na koncu rezultatsko je ničla. Še posebej v drugem polčasu ste imeli nekaj lepih priložnosti, sploh vi, ampak na koncu 2-0 za Olimpijo. Kako ste videli vi tekmo?
Ja, nič težka tekma. Imeli smo že prvi polčas neki šans, bi rekel, ampak jih nismo izkoristili. Drugi polčas smo šli malo bolj v rizik. Ne vem, iščemo ta gol, ampak ga nekako ne steče. No, ampak jaz verjamem, da se bo obrnilo prej ali slej. Verjamem v to ekipo in verjamem v boljše čase. No, tako. Verjetno lahko gradite samozavest tudi na tem, da ne glede na to, proti komu igrate neko svojo filozofijo, svojo igro in od tega načeloma ne odstopate. Pa ja, ampak na koncu se igra na rezultat. To moramo popraviti. Mislim, da smo bili danes dobri skozi celo tekmo, pač na koncu ta gol za 2-0 ni spremenil nič, ampak nič. Jaz sem ponosen na vsakega fanta in na celo ekipo, na trenerski štab. Tako da nič, ko sem rekel, verjamem to ekipo in verjamem boljše čase. You didn't score a lot. Yeah, I think it's, as a striker, and at the end of the day, it's your job to score goals, and yeah, I'm really happy that I was able to help the team today to get the 3 points. How do you see the game from the bench? Olympia was good in first half, but in second half we saw a lot of intensity from both of teams. Yeah, I think Primoria played very well. They were really good in the counter-attacks, but I mean, at the end of the day, I feel like we're in a situation that it doesn't matter what the game looks like, we take the 3 points. It's rather to get the 3 points with a shit game, sorry, I can swear, to get 3 points with a bad game that you lose with a good game. So in the end, I think this is all that matters. What do you think you must repair in Olympia game, in Olympia philosophy, because you've got a good performance, but you don't have a lot of good results? Yeah, I think in the end it comes down to scoring, you know. I think, as for example myself, I haven't been able to score so much, and in the end I think it reflects to the game, because if you don't score and the opponent score, in the end you cannot win the game. So I think we need to be more precise and take more action in the opponent half. Alex, thank you very much and good luck. Thank you. Mr. Bissone, before the game you told us if Olympia scores, it will be the different Olympia, it could be the different game. Is this what you expect, and are you satisfied with today's game? Well, I'm not going to lie to you. Obviously, in football, I told you, it's important to get 3 points. We did it today. Obviously, it wasn't our best performance. But as I said to you before the game, last week against Koper, I think we didn't deserve to lose. We create so many chances. The week before that I told to you against Donzale, I don't know how many chances we create and we didn't score. And today we've been a little bit lucky, and sometimes in football you need it. It doesn't mean that we really work hard. Obviously we didn't create that chances that we wanted and we expect. Sometimes the games you plan something and it goes the opposite. Today was one of those days. But as I said, you know, I'm really happy because the team deserves, you know, so many weeks ago to win. We did it, and always, as I said to the players, now it's better to improve little details winning than not losing. Now is the international break. Will be this efficiency the main point in your preparation for the next game, for the next part of season? Correct. We will have time to prepare. You know, we got important games coming over before the break. The Christmas break, and listen, obviously now it's nearly a month and a half that I'm here, but you know, sometimes it takes time. The team needs to adapt a little bit in what we are doing, and obviously, as I said, obviously today it wasn't our best performance, but we compete, and we had at the beginning especially some clear chances maybe to score another goal, but we will have time to improve. But as I said, once more, today was important to get 3 points. We did it, and we need to look forward now. Mr. Bissone, thank you very much and good luck. Thank you so much. Bilan Anželjković, kaj reči po takšni tekmi? Že proti Radomljam Primorje ni igralo slabo, pa je ostalo brez točk. Tudi tukaj, še posebej v drugem polčasu, ne da ste bili posebej enakovredni, imeli ste tudi lepše priložnosti kot Olimpija, ampak na koncu vam je dala Olimpija še en gol, 2-0. Znova ste opastali praznih rok. Kako
Oziroma, kaj sploh povedati po takšni tekmi? Ja, nič kaj pametnega, tako kot ste rekli. Mislim, da smo si veliko zaslužili zadnje tekme, mislim, da si veliko več zaslužimo, kot dobimo. Ja, nimamo kaj, tudi rekel sem fantom zdaj v garderobi, to je nogomet. Mislim, da na koncu bomo ustrajali, da se nam bo vrnil. In ni druge poti kot delo, ustrajati in na koncu bomo videli, kje bomo pristali. Ampak jaz mislim, če bomo tako podobo kazali na igrišču, da se ne rabimo bati. Tudi Žan Bešir, ki je bil na izjavi po tekmi, je deloval, da ekipa diha skupaj oziroma da verjame v to, kar počnete, da ni neke strašne panike oziroma da bi bila kakršnakoli nevolja, ker fanti seveda si želijo točke, si želijo zmagovati, ampak trenutno ne gre. Kako vidite vi ta del? Tako je, ja, to je frustracija za vse nas, ker res na treningu dajo fante vse od sebe, na tekmah in normalno pol te ne nagradi in pol verjetno malo zgubljaš energijo. Še enkrat ponavljam, nimaš tukaj, da še več daš energije, še več dela, ampak na koncu mislim, da nas bo to nagradili. Ja, fantje so, dobro skupino imamo, držimo skup, vejo oni, vejo koliko je ura, vejo koliko dajo, vejo kakšno energijo imajo in edina pot je ta, da verjamemo in da delamo. Samo tole me še zanima, sredi drugega polčasa, ko ste bili v bistvu boljši oziroma ste imeli več priložnosti, pa je bilo na klopi precej intenzivno, na vaši klopi, vaš pomočnik je dobil trener, ampak je dobil rumeni karton, vi pa zelo, zelo mirni. Kako vse skupaj to v sebi predelate, da navzven delujete zelo, zelo umirjeno? Ja, navzven mogoče delujem, ampak not nisem. Nogomet je strast in to se tudi vidi pri nas v našem stafu. Koliko igralci tudi mi dajemo vsak dan vse od sebe in normalno, da imaš neke frustracije, normalno, če vidiš, da pač ti ne gre ali pa kakšna sodniška odločitev je takšna, kot ne bi mogla biti, da izbruhne, če lahko temu rečem. Miren, ja, znotraj mogoče miren, nazvan miren, znotraj pa glih ne. Zdaj, to je pač moj posel, da moram biti čim več miren v določenih težkih trenutkih dobre odločitve narediti in upam, da bom tako tudi ostal. Mile, hvala lepa in naj se vendarle vaša želja oziroma vaše dobre igre odrazi tudi v več točkah. Hvala lepa. Hvala vam.